So lana njengoba umile lana usuka umeleni umuntu omdala. Awubona ngizimele nje lana ekhoneni ukuthi nami ngizothola okuncane ngoba vele angisakwazi ukusebenza. Angibona ngithi ngizosebenza kanjani ngaboni. Ngiphe i2.5 ngathi uhambe uye esibhedlela bayokucheck ama doctor. Wase okay mama ngizoya. Ebusuku bakhona ngibone eTavern uphuze leyo imali yami leyo ngikuphe yona. Mina. Notshwala? Hayi cha. Uphuza kanjani utshwala ngawuboni? Hayi mama musu kungisukela. Mawumbhekisisa grand lo mama umboni at all. Ngimbona kanjani? Ngichazele nje ngathi amehla ami amosheke emayini ngisho. Ave kuyisono yazi ibhuti wami siyakuzwela. Ngomuphi unyaka nkabi yami? Hey mkhulu yazi ngimdala kabi mase ngibuka konje kodwa ngifelani mina. Wena mfowethu uyabona la eshowini abantu abenza njengawe siyabalayita uyabo. Yeah, siyabalayita bona kahle kahle ukuthi benze into right. Ngoba manje baqola abantu imali zabo yabo. Angithi wena ubone yathami. Hayi akusiyinkinga leyo. Vele uma ungabona akusiyingxaki futhi. Wow! Wena hanhlanhle wawukhuthuza abantu. Ngiyaxolisa mama. Ujatshelete zabantu. Hayi ngiyaxolisa bengaqondile ukwenza kanjalo. Ngoba uqonda ukwenzani futhi? Ngiyaxolisa mama. Yazi angifuni ukuyifaka inkinga ngiyaxolisa mama. Manje bonke mama. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse Ospelina hantlante Osblue kutla kutlile bohloko haholo because of hona le abuto mong so wa starting saka o sa bone. A re ska sa bone jalo ke ne ke le motho felo e fitelang tseleng ha ke feta jalo ka bona ga ha bone ka mo botsa go bothata keng a ga ntotse gona le bothata o hlaetswe ke something mo mahlong a go kila bona Osblue ko ba le pelo e sharp ka etsa eng ka tetela nna ke mo file chelete ke re a tsamaye a lo bona doctor a go hona Osblue same day itsa ke lo bona doctor jalo ka bona ga imane guy o ke motho seng a bona o na bapala ka nna o bane tsatsile ke mo fileng chelete ka lona ho ile wa etsa lore ke etso ha ke ka kopana le ena e bile e le yena a butsing matlo hona crowding eo so guys ntho tlo etsa no kore ke tlile le Ospelina kutlo gantlantle story sa e se etsa jwang ska ha file motho o re nyena ha bona gore chelete a lo itukisa mahlo kanti motho o bapala ka yena ho go etsala eng guys kopa fela le emeng hanyane ha bontse ona mesi mo ka pona te ema hanyane fela bana Osblue tlo tla mona a tle le Ospelina a tlo understand gore gantlantle chelete e ya hae e jiweng ke a buti o itseng yena ha bone a bona ho etsahalang emanyane fela ke a gutla le Ospelina yes baby o sile kae Wala le kae mama? Le nna ke teng motho o moholo ne ke kopa fela o jotse di-viewers tsa Josie Bioscope wena hantlantle today wa go ngolletse Ke ngwaletse mona. o tshwarela motho o moholo o ska wa Ke ngwaletse mona ka baka la mo le ntate ko khoneng. Ke mona a suhlegile haholo. Mahlo a gae a sa bone. Then ka mfa 2.5. Then ka re a ya bona doctor. The same day le ke re a ya bona doctor ka yona ka tlhagala lena a le ko taverning. A ja chetone le ke mfleng yona. so wena motho o moholo o mo file 2.5 mabapi leng o mo bone le motho o sa boneng kapa ho no etsahalang o qetele o ile o yena o encourageilwe keng ntho o pushitseng ya gore e ya motho ngole Ke no mona a le yang o le motho tsentsi a Aklar keng or a tswele pele ka bophelo ba gage then ka re khopela o tshete o yo bone doctor then o kgona tlo bona o tlo kgona o bona batho o kgona o khomana le mmereko then the same day yena yela ka khomana ora wa o taverning o tshete ona yela ke thengu sheng bohloko kudu cause maybe o jale tshete tsa batho ba bangwe gape so mama ha gore maybe o jale ditšhelete tsa batho ba bang keng o mothotse mohlomong a ikemetse Awu o ba ina jwala a tahilwe ene a khona o bona bele nne ba sampone ne khona ke khona mmona re ke yena se ke tshona kong ele hane o ya o yena o fihla keng ke motho o batlang di donation ke motho re batla go understand di viewers tsa rona ke motho a ka donation ya a khopela chelete a de ka ra bone and wa bona sinkusha bohloko selo so cause bana ba bangwe ba khona mo fa donation ewe ora a dieng a khona go tshotsa pele ka bophelo ba gae marena o tshete tshela a re ka tsona a di useless a di berekisa boshayedi so ke a utlwa wena motho o mogolo go di sebedisa boshayedi so nna ntho ke batlang go tseba after o mo faska since a baleile ka chelete wena e bile wa mo bona a bona o ntsentse a ema mo matloetseng o ema na buto sa boneng o phela a ema ngona wa tswa ke stand sa sa a ema ngo sona sele kwa khoneng and o teng le gona jwana o gona kwa khoneng so wena hantlantle motho o mo le batla Josie Bioscope go thuse ka ntse tsinga ka jeno ke batla re mo expose motho le batho ba gona o tswa re ke motho o mhutamang ene go le go wa bona okay kopa team re tsamayeng he re lo bona hantlantle buto sa boneng mama o na leng pelo empe ya kana a bapala ka batho ba ne ba mo donate
and o gona go khona re tlo mogumana as o phela dia batho ba bangwe le ba bangwe gona go khone a tja thete tja bona. So motho molo ska ha o no o re wena o no mo bona a sa bona ke go bana o tsiba wena a sa bona e bo mo fa chelete ska no mo fa ska ile sefofu wena ha no o tsiba o mo file chelete wa mo jotsa re ke ye ke a o fa 2 point mama ke ga ke mo fa chelete shi go pela re o ye ko doctor ba ye ba o check mahlo o re gona o bona gape then are ke la boga mama mara the next day gona day yona yele bushiwa teng a ke feta ko tavern ke mo gwana e busy ena majwala a o bona ma ena a gona bona go se ba taile ba hlapetšwe nna ka gona mmona ene o gona o bona straight botse a botsa batho ore hey let's ipia yam ke lo ba gona mama o ile ba tshwa mo confront ma ke le ka re akina ko ya kwa ke lete ke batla go botsa lena ba Joseph Bioscope gore le re mo expose re bona go motho mo khuta jwang ba gona mo batho ba gona o bona wena hantlantle batlo ga expose so that le batho ba bang ba mo fang chelete ebe ba stopa mo fa banena hantlantle ke motho bona ka ke motho bonang straight o bona ga botse just ore o tšea thete tša batho ba bangwe a sa di next ka yona mona lebe ke bone gore ka re sa le moswa o tla kgona ya sekolong o ba khumana mmereko go nngwe melaje a tšea thete rena ka ke na sefofu e se le sefofu e wrong mama yona e wrong ntho eo guys e wrong ha bohloko ntho ya go motho wena batho ba ne ba mo donatele and ntsa bona o senyeletsa le batho ba bang ba sa boneng sa mannete ba hlokang thuso ska ena ene re ka sa ba kola bohloko batho ba ubi cause tsona ba re maybe ba tšela ditšhelete tša bona o tshwana le yena the way a diang ka gona e bohloko ntho eo inkusha bohloko kudu askisi motho moholo ene shule motho la gona go khone ke le shebileng lovers batho lo petit skon lo ya ke ena na ola Mr Blind Man ya mfana arese bathong ba modimo mama tlo atumela ebile ke tshetse nje bathong wena bo guys abutile kae so bona ngalesemenhle kunjani hayi ngiyaphila mntwana enkosi awu butwami kwenzakalani ngamehlo akho siphamma like wetsahalang shamka wena wetsahalang sika usabona ngane yamazini hey angisafuni ngisho nokuzwisa ubhlungu hey amehlama ngalimala ngisemayini ngakhohle ukutshela ukuthi phela nami ngisebenza emayini phela nami ngisigcila leni na mama so emayini wayenzani wawelwa amajo kwenzakaleni hayi cha nokuthela lapha yaqhunyiswa nje amaji nje angazi kwafitana kwaba nephutha lapha ilitsha lavele langixhophoza amehlo ngavele ngalimala mama walimala so lana njengoba umile lana usuka umeleni umuntu omdala hayi cha mama uyabona mina nje ngikholwa mina ngokwami ukuthi hayi cha yabona nje bathi sande sinikela siyabusisa ngithi yabona ngizimele nje lana ekhoneni ukuthi nami ngizothola okuncane ngoba vele angisakwazi ukusebenza angibona ngithi ngizosebenza kanjani ngabona so sengivele ngavedana ngacabanga ukuthi hayi ngangcono ngibuke nina ingane zenkosi nithi kungibusisa nami ngikwazi ukuphila impilo izoyanda so ngimali lezi abantu bawudonatela ngatsona uyetsa engatsona kodwa mama yazi nami ngiyafisa nami ngiyabuyela ngesibhedlela ngiyobuka nje ngiyobuza ukuthi kwenzakalani ngamehlami nje nami ngifuna ukuthola ngoba namanje angikatholi kahle odokotela babhizi bayalena nje asazi ukuthi kwenzakalani kodwa kuyasho nje ukuthi mangatholi imali ethile bangangisiza nami ngilungisa amehlo samkhumbulo umama lo wakuphi imali bhuti wami hey baningi mama konje baningi asikisi lokho wakupha konje imali 2.5 lokho wakuphi 2.5 haw 2.5 ngibala kanjani imali ngaboni mama angazi bathong abuti awena chelete no sathi bona le mo feeling 2.5 mama zangwa mjwetso ke mojwediche ka ku file 2.5 buka mama mina bengakholwa ngiboni ngizokholwa kanjani ukuthi 2.5 mina bengitshela ukuthi udlala ngami nje ngiyeza ama 10 rand amaninyana nje ukuthi ukungikhohlisa so wena ngale mali le nje ungabona ukima ngokuthusa ngwebala sika usabona ubani uthi nona no mama wawukhohliswa because of I think ukuthi kushuthi imali awuyiboni yonke ngithi so usuku wenzani how uthole chelete wetsa nga chelete osaboni o reka jwang usaboni hayi cha buka mama nginomndeni endlini kumele ngondle mama chaza khona ukuthi lokho okuncane kutholayo kumele ngibuyele ngendlini ngonikeza phela ulo mawa kwami phela ukuthi naye akwazi ukulekelela ngoba mina ayikho into engikhona ukuyenza ungakenza nje okamanje ukuthi ngilethe imali bese nizoqhubha nje nezidingo zalana endlini mama wena wamufi 2.5 kuba buke wena mthomolo ngiphe i2.5 ngathi uhambe uye esibhedlela bayokuchecka ama doctor wase okay mama ngizoya ebusuku bakhona ngibone etavern uphuza leyo imali yami leyo ngikuphe yona mina notshwala hayi cha uphuza kanjani utshwala ngawuboni hayi mama musu kungisukela
So wena how ubona jwang njalo bosabonong abuti ku utlwile uhlala nomfazi wakho sho kanjalo ngithi. Yebo ngihlala nomama kwami. So njengoba uhlala le mama le msadi wa haweni whatsoever. Akere mama o mo file 2.5. Yes. Wena itse o fihla mo ntlung msadi o fa msadi wa o tšhelete. Eh Ha o ngiyamuka. mo fa tšhelete ha o jwetse go ganti tšhelete ba o fileng ke bokana le bokana. Na o sa tsebe wena o na le 2.5 etlileng. Eish buka mama. Ngiyamnikeza uma kwami imali. Kodwa phela kubuye babe baningi abantu abale abanginikeza imali. Phela ngisuke ngingasazi ukuthi phela iyona yonke. Akaze nje akutshela ithe imali ifike endlini athi baby this time rent tšhelete ngata. Isha mama kodwa into okhuluma ngayo manje ayangizwa kahle. Yasho mawumbhekisisa grand lo mama umboni at all. Ngimbona kanjani? Ngichazele nje ngathi amehla ami amosheke mayina ngisho. Ave kuyisono yazi bhuti wami siyakuzwela. Ngomuphi unyaka nkabi yami? Hey mkhulu yazi ngimdala kabi mase ngibuka konje kunini. Eish azini kodwa sizothina umbuso kaNkuluNkulu. Ngisho nje. Ngumbuso wena kulezi zinto ozenzayo yabo. Ngokuyibona kwami nami it's a blessing. Ukuqoma abantu yabona mawuloku uqola abantu mfethu wena ungakuthatha njenge blessing mara bona baluza imali zabo. Ukhuluma ngani baba? Awu sikhuluma ngokuthi nje ave kuyisono shem yazi kubhlungu walimala emayini angazi wawelwa amatshwe okwayenzakalani shem abuti wakhe lena kutlwa tsebhloko athi batlu bua maka shem le 2.5 ya mama o sa ihopoleng la no fihla mo ntlung o sa gone o e bala le msadi a baska o jwetsa gore 2.5 e teng to sa o ileng sono ka teng motho mo Kodwa ngifilani mina? Wena mfowethu yabona la eshowini abantu abayenza njengawe siyabalayita yabo. Yeah, siyabalayita bona kahle ukuthi benze into right. Ngoba manje baqola abantu imali zabo yabo. Angithi wena ubone yathami. Hayi akusiyinkinga leyo. Vele uma ungabona akusiyingxaki futhi. Ngangabi la. wow Mvimbeni. Yeah, guys. Did it go to the tree? Hey, guys. Wait. Abengidlalela Bozani wena? Uyabona imali angiyidlalela. Wabona ukungithize leli thapha? Angiyidlalela. Uzidlalela ngani? Mfethu udlala Ngiyidlalela buka nginezimpatho phela nami nginomndeni ongufidayo lapha ekhaya. Wenzani? Ngifuna ukuza nje nesinko phela nami ngithi ukuthokozisa umama bengidlalela kodwa. Wawudlala kahulu. Nonke isihlaya. Okay? Ukapile bathi beyikayi wena. Wena hanhlanhla wawukhuthuza abantu. Ngiyaxolisa mama. Uja chelete tsabantu. Hayi ngiyaxolisa bengaqondile ukwenza kanjalo. Boboqonda ukwenzani futhi? Ngiyaxolisa mama. Yazi angifuni uyifaka inkingi ngiyaxolisa mama. Manje konke mama. Angiyakwazi ma bengenza iphutha bengithi kodwa Kalema wena ne. Mama mudlale mama. Ngiyadila naye. Ngiyaxolisa mama ngaqondile. Ngibaka 2.5 yaka no so. 2.5 fa mama wenze ngani? Kodwa mama uyazi ukuthi angisebenza. Sorry ngiyaxolisa mama ngicela ipolice amaseka nginalo. Kalema wena. Usikelema. Bangaka abantu abaqolile nje yami. Labantu basebenza nzima wena ukuze okoleka imali mabesuka emsebenzini. Kodwani baba. Wena wangavayo usebenza wangathola umsebenzi. Uyazi ukuthi umsebenzi ayikho nje la. Ayikho ke wa try. Ngizamela nje manje. Uthi umsebenzi awukho ne? Awukho umsebenzi ngithi. Wawusa try wethi awukwazi ukupenta maybe. Ishabona. Awukhona ne? Negarden awukhona ukuthi maybe la ukatsama wasigela batho tlhaga. Akere batlo utso wabakhathela jwang and stuff. Kiki ngitsela imsebenzi yo. Awukhona. Ne 350 ka Ramaphosa uyaqualify musa usebenzi wena. I'm sure uyaqualify ku 350. Bangaka abasebenzi awubuka incane la mali lawe incane la mali. Incane wena ufuna le iningi le yawo yabo blind yawudlala kabathu akere. Angidlali. Ubadla tšhelete o sa isebeletsang my brother. Ngiyaxolisa. Wabona selfish ya. Seka 2.5 le wa the license ka yona ge. O sa inka. Ngiyaxolisa. What's baki? Guys, munkeng please. Yeah, tsamayang len. Mami atumela. Wait guys in tshotlo yetsang no go fela re tsamala buti police station. A tlo gona patala mama 2.5 ya hae. Ha re sa di kena taba tsa batho ba utswang so. Ke tla le bona the next episode ke tenwe ka buto yes baby mama kopa re tsamaya. Hey usile wena. One day I'm shimano wait. Mami. Yes ma. Yeah. Wena awuqondanga ukwenzani wena buthi? Uqondile ukudlala ngani mina? Uqonda ukwenzani? Mangaqondile ma. Uqonda ukwenzani? Habo, ngiyaxolisa. Sihamba nawe siya police station asinasikhathi thina. Hawu, angikwazi ngisho nokuyibhadala imali angeke ngisurvive la ngelodwa estocksini. Umfazi wakho uza kunceda. Umfazi wakho uza kunceda. Angithi 2.5 ke inyaka. yabaphumula bathu. Okay buka, manginikeza 2.5 angiyetshela ngisho.
Uya ya aba ezabanye abantu